برنامه کردن آدم جوکی افدمو حمود میخواهش تماشاوانین هجا. امید برنامه خواه آوی هفته دا بحثا سالک پیواجوی بکن. 27 سبات 2025 بانگا تاریخی و دیروکی آر بری گلی کرد ابطا اوجلان هات خواندن و اپش را پیواجوی آشتی و اوجواکا دموکراتیک دست بکر. دنوا و ساله دا هیوی و بندواری و داخوازه گل چقاس پیک هاتن امی جگل بپرسن که در حقی و پیواجوی ساله کی دا چت فکره. او هر وها جنها شون و هیوی و بندواری وان چیه او پیواجو چوا بروا بچه. برنامه دست بید که. ساله کی دا چی بود واره حقوقی دا تشتا کوت خواست پیک هات گوری و واره حقوقی دیم. بله. واره حقوقی دا مخابن حیان هات تشتا گاوک مروف بیجی هاتی آویتن نینه. ایرو پیداوی چه چه براستی نه بشخصی از نجی گلی کرد و مسئله قصد کو جدل و جام بخوازه جی هیوی که مازن حکومت نینه کام بینن روزه پیشیام و چه قبل امی تب هفره ببینن. هیوی و داخوازه و چو او بندواریا و چو کت ساله کی دا پشت 27 سبات اف پیک ورن اف بکوین قانون ببین چه ببین تش چاره سر ببین. هیوی ما گلکن هیوی ما راست ام في باوری دنه و 100 سال داوی ده دولت ترک حیانا هیویا گل کرد خوالی نکریه خوالی لی شخصی هم ببیجن روزانه ده هیوی مجبوری پیواجیا آشتی و دموکراسی پر مزم بون لی گاوی که حیانا ها نهاتن آویتن پاری کی دروتی حکومت جیته در خیلی جبر چه بیجیم پیشیا مثلا مبیجن 10 ساله واره حقوقی ام چه روشه دبن ایرو روشا گل روشا ملت کرد روشا ملت ترک میجن حملاتی ترکیه تاوه زیاده خرابتره اصلا اگر کو حکومت بخواسته گاوه کی پاری کی باوی تا مثلا مبیجن افتشتی کو دم اولکاریا او که در کتی وقت ضربه عاطی ولی قومی وی چاخی او قانون وی چاخی درخستین او تنه جمعیت درخستان از باور دکیم وی هیویا گل زیاده چه بیا. نه پیوستی حوجداری بچه. حوجداری بدرستیه هیا ام وی درستیه باش نابینن حکومت ترکیه حوجداریات دن لازمه هیویا ملت نشکینن اگر هیوی بیش کردن از باور دکیم و روشا ملت جی و روشا دولت جی و نباشه به و روشا ناونتوی جی و البرخرابیه واره جبر و لازمه نشان درستیه گاوه نشان درستیه بین آویتن یا اول جی اوکو کسی کو نخواش ایگرتین وان او بین بردان جبون آوان گاوه بی آویتن عادیان کسی کو جبو سر مسئله کردی الوار سیاسی ده تینگرتن لازمه در حق وان دگاویک بیاویتن یا سیاه خودی وی پیواجی برز اجالان لازمه در حق وی ده مافه وی ویدتر لازمه گاویک بیاویتن مافه وی از تنه باش تیری ناکی از وی فکری دمه yani gelek tiştene beokirin. Heja ev dest peke. Mafya zaman, mafya siyasi, mafya çandi, mafya xware ve birini. Bale. Xware ve birin xwazaya mirov da heye. لازمه اگر کو ولاتی کی اگر ترکیه کی دموکرات ترکیه کی خودی مبجن خال مال مافی مرواد کی خودی خیال میکن لازم گاوین هری مهم جی لازمه هر کس چواد خازه وی آوای خواهی ifade بکه آنا پیشیا ویجی گله که نخوکی مازن هنه گله که نخوکی خراب هنه یعنی از باور دکیم اف گاوی کو از دبیجم بین آویتن و هنی دست بی بکه دست بیکرین به حساب کرن بايدا ادي لازمه قاوي نتوي ملتي كورد ملتي دن ايجالدن تا مافيواني خوازاي بينا قبول كيرن هم زاغونا بن جهيدا هم واره
kanuni de yasal dibijin ya wan cihada gerek herkes xwe bibîne herkes xwe wek hev bibîne lazım zihniyetê warê derkeve em her yekî bi reng kîne lê em herkes wek hevin. بیست و هفت سباته کی ام پی خود هیلن دوی سالی دا دخوازه و دخوازه کردان جنام پک هاتن نه ام کارم به yani gav qetna atiyavetin بدevki parte haberdan ama de ali pratikede teşki ku cihat katliamajna پر زده بیه چه روبری بو یعنی د 24 ساعت ده شش حبجن هاتن قتل کرن روتune çedbe evana çedben yani gotun mesela Kürt çareseri bir vi şekli bir millet kapandın ama çun tecavüzciye katila jondur derkistin ali siyasi de tigav nahat avetin جویگا پیوچی پر ادی شخو گل باور نتکر نای باور کن روکه بری روکه گره گاوره آویتن کو امجی بجن ولا و آویتن گاوه کی اون چوات خوازن یعنی بندواریا وجنه ها شون وچیه ده خوازن گله کرد به چواب جوارن ما فی وان چاندی هیه زمانی هیه سیاست هیه خوره و برنه هیه ناسینا هبوناوی هیه tabi var yani iddia Bahçeli derket got bira Serok Öcalan vere meclise siyaset ebike. Ama maalesef heyi na siyaset bu anaya daykirin. Siyasetçiye girdi evknabın heji tamam belki öke beri edi kuştunu o girtin hinki kem bir ediyim yani kadandına etine jep eftir tiştiktine. Diseri de gave avli hani em bendawine ku azadiya Brezilya Öcalan azadiya girtiyan dixwaze herkes. Yani şoy ku ev bibe ve ev bibe. Diseri de em bejin saziye ve mafi mirova o edine nexweşe girti gayet insani ona havci kanuna bingehewan bugarın. Evina li imzaka Cumhurbaşkanı dinare. Evina giş izan toplum izane. Nexweşe girti de berden tine tam evki infaz şevtandın neji taluk te avetin. Ali zamanda emdenarin katine tam tersi cik idine ji kuçe dibe peşveri derten dibe em kabul nakin mesela Rojava bakanda Türk le peşiyat sekinin em bejin Arap hakwana sekinin dej ardi haber dette iddia kir ama tigav avetin tine jviji ez nikarim çiki bejim gavati avetin nej ali çandi nej ali jina nej ali siyasi maalesef peşketin tine yani. Raporu uçavad nırxin raporu da daxwazin ve de da hatun bicikirin raporu ki çıqaz vek hevu çıqaz perskereka Kurd dahanitin zaman aji duvare çarsekine perskereka Kurda xal hatın nefsadın. Yani 20% raporu de tiştiktinen ki Lijorin yani tiştiknat yarılmışlardı. Em de bejin tişte buçuk Gafkaci mego jibo girtiya diseride. Yani vakti kutu siyasetçiye bernedi. Te lideri örgüt eket iddia kamezindi ki evina jibi seri xwe samimiyetsizliğe yani. Başka ukaytine ali zaman ani girtiya em bejin kanuni büngehi kuvveka mesela siyas bavar dikim ji çara sise radize edine ji sise ayek radizen adli. Ev jibohi tiştiki tine yani jderva tişki ku em bejin ave kanuni tamam. Jibo peşe roji peş bixewe peş bikeve hedi
Ez nabinim. Yani tişki hatiye runuşlandın. Ez nabinim. Bu çabı beji parji rastî çıka zaman derbas ve goya salek tıkade. Salek beri veri meydanı hat xwendin. Ama îro te dinarî jûrê heta niha sadece ew em dibêjin ya siyasî soykırım. Belki ew hinkî sisbiye jê pevtir jî pêşketine örgütê em bêjin PKK çekî xwe danî. PKK xwe ji nav welat paş kişand. Yani çift serket kir evana ama pêşberî wî em bêjin dewlet maalesef tiştik tune yani. بیست و هفت سباته بانگا برج اجلان هات خواندن سالک بسر بانگا بیست و هفت سباته را درباس بو دوی ساله کو درباس بودا چه دخوازه و پیک هاتن بجی هاتن بندواریا و چه بو کو پیک نهات خونا من جانی من هر تشتی من آمده جو جغرافیا کردستانیه روجالات باکوره باشوره لی از بیا بیجم ما پر ما وان به دورا هلانیه دانیه بختنه دجمنی بابو کالا نابن دوستی لاوا اوی نبن ایمه دابا کو جگر دخارن جگری قیزو جنو زاروکی ما اختیار کو دخارن کو دگوتن الله اکبر ام وانا جبیرن حاکن جو آرژانتین حیا ژاپن ambasadorê wan via gazî wan dikin dibin çima kulmancab kulmancî axibiye. چون دعوا زمانی خود Çima dava zimanê xwe dikin çima dibên em Kurdin. Yaw diçin li Rojava tiştê ku kirin bi mera ev ya tişkî ku meriyê qebûl bike meriyê bi însan kir were sermasê tune. Tune ya. Yaw tu mira heltînî datînî tilwê çî birê min kujî yaw tişkî wisa dibe. Ez ana biçim Kafkasya. Ez Azeri Kazakistan via filan beyvan ez gotin ki jmara bejim bil ve seserime. Ev agim seserime da bereje. Ya emji usabi avka bexiretin. Yek reki jmara ye. Yek reki jmara ye. Em hayan nebin yek em harin yek bi yek. Ebiye. Ana ez dibînim di basînê da ser partiyê Serbiya tiştê ne tişt bin viya bû la roja zor me diye çi biye baxtê veda me bagaziya me biyaye Kurdin û bibin yek win nebin yek win ê herin yek bi yek بیست و هفت سباته بانگا برج اجلان هات خواندن سالک بسر به بانگیرا درباس بو دنما في سالك دا او بندواري و هيفيا كو تخاص بيك هات تشتكي كو او دخوازيه و بيك هات تنقلو اي والله ما انا البيواجوي دنيرن يعني بينا ام بيجي نامشه بفي هاويم اضافكن مثلا هيفيا ما بربون ما tabi ايرو süreç ki heye açtı ki heye usakhanet ki ama kay em ali ki çek anne berdane millet hevi mazın bu arami ki peşketiye rast ama em İran xwazî dikin li meclisê jî aliyê dinê açıklamayê wan bidin nîşandanê em jî tam hêja pawajê me tam fehm nekiriye jî me hêjî tabi hinkî açıklama jî İmraliyetê hinkî parti dem parti açıklama dike em ew xwe sezanin ew jî tam netîvî nebeyliye înşallah em divê başere hêviyê me û daxwastê me ew in. Ali jnaho şuma والبندا çne gavên çawa werin avetin Gavê erênî werin avêtinê em mesela bira em tev milletê hem Türk hem Kürt zanibin ku çi
dimeşe bira ser yazıya neminin em xwazî dikin bira di meclisê de were çi be bira gelê Türk Kürtçî bira fehm bikin çi biye çi dirêj xwe derên ortê yani alîkî da her tiştî tê ki em dibêjin pêvajo pêşta dibin adim tenê avêtinê aliyê dinêka da jî ku ser ziman tenê bimîne o seraftinê bînin ew wekî zehmet e ama hêviya mezê de ye em xwazî nakî kes bimire kes mağdur bibe em xwazî nakin dayî bimirin û em hêviyê me baweriya me ew e înşallah wê tişkî baş çêbe înşallah. Zor spas. Spas xweş serçava. بیست و هفته سبات سال 2025 yani par banga dirokiya rebere gelê Kurt Abdullah Öcalan hat xwendin salek bi ser vê pêvajora derbas bû çi qas daxwazî û bendewariyê gel pêk hat. Tiştekî pek nat yani. Gorînê min ez devamlı godar dikim kanalê me. Tiştekî yani aynı cî o da seknandiye. Yani em bi xwe ji vê tiştek hêvî nakim. Yani nava salekî de eğer merim necekî nahavêtiye se ji ber pêdazî em ê tiştî qet yani bendê nene. Ez dişim. Çi bû ew gavên ku dewletê bi avêta çünkü Birêz Öcalan gav avêt PKK gav avêt. Erê em jî wisa dibin. Em dibin tarafê Kurda da tiştekî neme çima wan da nabe. Yani em jî vî aynı mala xwe da jî em dibêjin. Em li vir jî biriya Sêr TV jî em dibin. Yani devlet devamlı ji me tiş dixwaze nabêje ez tiştek bidin. Devamlı ji tarafê xwe na alî me ve tişan xwe. Hêne tiş pir tişa bixwaze yani. Ez wî qenaete dame. Çünkü derdê wan ne dayîne. Sadece xwestine. Divê ku tamam pêvajoyeka müzakereyê û a aştiyê û em bêjin diyalogê hebe gereka tişt xwe jî bidîne wisa ji ê hember negirî her tim. Ana îro alverek tu biçî ticaret tu biçî bi her du aliya ve şey nabe. Yere yek bide yekî ew dinê tiştek bide peyan pere bide yan. Ev abaye ew dibê na. Wala em bisekinin de tabii tiştekî tê tiştek daha pir daha zêde. Yani gorîna min tiştê daha mezin dixwaze. Ev salek diqede va qediyan piştî niha şûma hûn benda çine çi were çareserkirin çünkü hûn zanin komisyonê rapora hevpar jî şand meclisê. Tamam çıkar şan bezî ka cî xwe de seknandiye. Hem pir tiştêna belki eşeran hebûne belki komisyon yani qismek jî hatiye xwendin tamamî natiye xwendin ez qasê godar dikim. Ew jî yani hava sekininin dibe kaç tarafı kuda ve çıkarsa em karın vanena ikna bikin. Em çıkar karın bu vanena tışta biz nekirini. Hani bin nerina min eş tarafı vana tıştaki da kurdara zede. Çünkü divan şerê Rojava da medit li ser telefona wan çawa xeber da tabii yine mezi bersivê wan da bi çaway êrişê wan xeberdaniya wan bi pratikî da yani merib bi xwe ev mere metirsiye. Me pir ev aciz kir. Yani qasî ku em fehm dikin tabii em ne ew em sadece sivil xelk olarak em dibînin em dibê çawa em bêjin HDP nabîne em dibên heyet nabîne em dibên wan ê ku dişine tên wan tişta nabîne em bêjin baro nabîne yani em sivil olarak em wan tişta hîs dikin gerek ew jî van tişta zanibin. Yani çıkasa ev nava viya da xapandin heye. Yani ez min umudekî min tiştekî ji devlet ettim yani. Zor spas. Maliye va. Divê saleka ku pêvajo birêk het çêbû çi qas daxwazî û bendewariyê gel pêk hatin gelê Kurd pêk hat. Yani em umudê xwe gihêjî em neşkînin em nebêjin tişkê ji newiye ama en azından em ewa mêzekin en azından cenaze sermeden hatine en azından gelek em bêjin hevalê me noda neketine hesan qayîm navetine ser bajar em ewa mêzekin halî din de elbette em bendênin kesekî mahtabê vê pirsgirêkê sed salê bûye ew hêne
مرف کاری بیجه دبنی تجدید دایه اینا هزار احوال امد حفظ زندان دانه کسی که چک شوتان دانه هن چه دبن حاله وان چه دبن درمی وان چه بش بواتشتا ام بنگازی دکن یکی تخوازن اف خوین وره سکراندن یکی تخوازن پرسکر چرسر بکن لازمه اوجی به وجدانی کاری خوب بکن Divnava ve salaka süreci de salaka süreci dest pekiriye. Nama ve salı da çi da xwaze ve xwasteki ve pek hatın. طرف ما ده تو تشکی پیک نهاتی Yani da xwaze me pek ne hatın. دخوازی ما دخواست پیک نهات Çima? یعنی که ایروپا پیواجو تک طرفلی نایمشاندن حوجه د قانات دولت دیده اون گاوی ارینی بیایفتن تنی به طرف کی تنی ایش ناز سری مثلا ایرو خازه مثلا همو سیاست باداره ما همو هین دندردنه به هزار هینا کسی می سیاسی güç döndürdن اینا گلوکاوی چاب yani belediye ağaftın yani serve mücareti ağaftın depeşa roje de işte erini çebe bu muhabbin hina gavi erini gerebiyan muhabbin hina şara deriyeme ben qaim edene yani avantajlarına mühim yani divan jibona me vana tuşana giringin yani böyle tane ev çıkar rojava kadını tuşta dibejin ama gavi erini tüneye. Saleke bi ser banka Brezilya Öcalan ra derbast bu. Dinava ve salı da daxwazu bendewariye gelê Kurd ê we pek hatın. والله تمو دايم اما سروكاتي اما تمو دايم فداكاري دكه اللي هو قرشي سانكي تدي جارجارا مرو دقرن من شعبان هنكي بودس باش دبن هنكي جي غدار دبن مثلا بيجنا ورتاغي حكوماتي قوتني بر بالكش دبيجي وباشي بنغاهي ويتنه يعني دبي gerek نظام سروكاتي ببرداني gerek سلحتي او بتوني وان ببرداني بلدي باشقاني gerek جيخ باب ما تاوكي تيختي اورتاغي اقتداري انا ازبم دبيجم والله حاب بكره غار خو بكره ميدن بهفر اناليزن مادام كي قوتنا برناكه يا حكومات انا حكومات مادام قوتنا تبرناكه نبيجه دك تبيجي جيخ ببينه يعني نظام جوانا مرو تشتك باور ناكه Qasi ku tevegot xwasteke ke we hêja pek nehatiye. نو وي كاتش بيغاتي بغير كرمان قاف دافيجن حكومات تشتكي قافتي برا سلحتين اكيبيو برا بردن برا بردن كي برا ملاتجي باور بك Hemû girtiyên azadiye verdin. وي برا بردن ما تشما برناده تشو سوجي وانت نيكي دك سوشلي هي روجا روجين دغوتن قوباني هاكت اي بكفر سوشلي براوي دكارم براوي بقرن سرحاني تشكيليه Jdan şu van ul benda çi gavane gavên çawa were navet. والله كوي من gerek وی inancı وی باوریه بدن ملت کی وی گوینجه بدن ملت کی yani gerek gaf ki bavejin ملت pe inan bike yani hala hazır mı inancı vanat nayi inşallah yevcu ekserokati yevcu ver insaf fe yevcu ber ben ki gavane baş be inşallah bavej Tu hafte sıbatê sala par mesaja Brezilya Öcalan hat xwendin û salek bi ser vê pêvajoyê re derbas dibeva. Di vê salekê de çi qas daxwaz û bendewariya gelê Kurd pek hatin. والله تو تشتكي قال لي كرد بين نوتني يعني البرشام تشتكي ناقيه ها كردا قعوه ويتيه بلي لي بلي وان نوفيتيه
يعني دولة الترك تقع كي نوفيتي حتى يروكا يعني البرشام كتشافيت يعني تشتكي وفيت بتنا ما ناديه فقط بالي بكيكا بريز عبد الله وجالان به وانا قلق قعفه وفيتن بكيكا سلاح شوطان يعني اقر بس كرن هر تشت او كرن فقط دولة الترك تشتكي كل برشاف خويا بك كمار ببينه تنه يعني ما ناديه او يعني بقولي تخمينا من دولة الترك بينا قوان سراج الدنيا كداس بيكر بنيا يعني دي سخاب عندنا از ورا تخمين تكم Tamam baş. يعني ناكل سلام Salak va derbaz bu. Lejnaha şun va vel benda çıgav avetnane. Yani her çıkas tişteki ku bavari bideten tine vejir hole. يعني تمثل بس اما اگر يعني تخازن کی کوشیتی کی براتی کی باورا اوشیتی کی خوش وقت جیانا کی باش ام همو کس باورا ترک عرب کرد فارس چرکز ارمنی علاوی يعني چه ارق دبه چه دین دبه چه مذهب دبه به ودورا وقت براتی هم باورا شیام برای Helbet xwasteki ve yani haqqi ve mafi ve yani. ما في ما işte yani ما في ما برا آشتی کی به انویات خازن yani ما في گله کرد ما في ما herkes ki yani ام خازن برا آشتی کی باورا جیام کرد دولت اقوام باورا او کرد orta doğu bini ve Amerika İsrail katına aralimi hazır edene bina kartale kutadiye ku cesete gilukup ke ve mal serdeyne يعني وانا ورانا ما كيجا الدولة بكذا وانا اللي بدينا بمدام القراسياني بترول يبغون ام بين خزينة بني عرضي بقون حمو تشتي بيشخا بقون بمجبرة دم القراسي حال بكي تش دم القراسي شعال دم القراسي أمريكا وإسرائيل أبي تقاش مرابة تقاش تركاربة يعني إجمع كثير جي از نباورم كو تشتكي كو فايدة كي بدنا ورا بكي ويشخا بكن مال الفر بقرنو بمشخا أو شخا بمبخون يعني تشتكي كو بكن از نباورم لبالي كو بخازن ام شخا باورا جيام بكن ام براتي جيام بكن ام بافو دورابن 1000 ساله كردو ترك باورانا ديسامي باورا ببراتي ام بافو دورا جيام بكن في مادام كي اوكما ام بخوا اواخو ام بخون ام يرالتي زنجين لخيا خو بني عرضي ام بخون بترول ام بخون ام شخا بافو دورا ببراتي بخون Dibek ku gohdar bekin. لكن والله خلق المخا يعني المخا ديالك اللي تركيا خشي ابي برا باص يعني يرول سوريا الرجاوات العراق جواد على الميدانات كمان ابو حشته شابيه تشي كرنا او كي دار خصنا او العراقي خنجي لوي لوان كرد لوي خنجي الايراني خنجي وسوني فتلا الفرخشي çünkü في ابو في بترول وفي تشتي يعني أمريكا نتينا كوبكة ندد كردا ندد تركا برافيا باصام من هيك نادا كسر Temaşevan hejame xwastem vê heftê jî salekî pêvajoyê bidin nirxandin ka pêvajo çawa derbas bû xwestek daxwaz an jî hêvî û bendewariyê gelê Kurd pêk hatin an wê ji niha şûn ve çi pêk were me pirs kir ji welatiyan û ji xwe di bersivê welatiyan da jî dît berî her tiştê ew gavên şêmber erênî û baweriyê dixwazin em bûye awayî digihîjin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin.